Okay, kongoi missing ataje ak biik tugul, ataje ak kemite yu eng betutab rani. Kemite ak kanetik chemite chekakokochi Jehova kamuget siketuiye tugul. Ko netai ameche kesa asikobit ketou yeking'alal tugul. Ongesa Jehova nebo kipsengwet ak ing'ony. Kilosun eng saitab korake Jehova nekakoit koskolen. Nekakoit koskolen ketou Sabbath nebo nekiyaiwech Jesu. Kokakikurin kaineng'ung, kisome ing'ong'wech chemyachen chebunu kipsengwet eng kondoiwet tamirmirieng'ung netilil asikimwa ng'oliot Jehova yekisomoni ng'oliondeng'ung koinetech ako siken konetak chitugul nekose eng kutwoni Jehova asikobit kekur ichek ak kekurech achek sikobit kelewenech asiyenyo Jesu ketuiye tugul eng soet. Kimwoe kongoi Jehova eng betusiek tugul chekoiribech akoi betutab rani. Ara kilosun ak itorori kaineng'ung ki age tugul neyookse eng yu. Kongokolosun ak kaineng'ung kainetab Jesu neyoto netindenyo. Amen. Amen. Ko nerube abwoti kameche kemwa kele ng'o nemite yu rani. Ko angataune ale anendet kekurena Lilian chebo Kamaswai abunu Segero eng kanisetab Segero nemite olimbo Uasin Gishu ak amenye Minnesota amite kaniset nekikure Cornerstone. Ko asome akochi Pastor Nyalile asikomwoiwech. Kongoi. Koyakatok tugul kainetab Jesu, kainenyu ko Pastor Nyalile. Amite Texas. Ko toma anai emet komie. Alasu Jehova abunu Lesos. Amenye Botsman eng Eldoret. Kongoi. Kongoi missing Pastor Nyalile. Nerube atache Pastor Ng'etich sikokatech akomwoiwech. As kongoi Lilian. Ngajam kokeny eng koskolengun asom ale sobit akapta konyo eng kainetab Jesu ale chamgei. Chamgei. Kainenyu ko Pastor Arap Ng'etich. Kuya wakimwa kobun kebeberta nebo Chepsiro, ami North Carolina eng emoni bo America. Otokotin sikobit kinetkei tugul. Kongoi missing. Atache Stephen Aramaru kokatech. Chamgei tugul chamanikab Jehova. Ane kiugo jaga okase. Abunu emetab Kipkarenselia eng Eldoret. Akamite Minnesota eng United States. Awendi kinetige tugul ak akwek betutab rani, betutab Monday ak Tuesday anan betutab Jumatatu ak kwaeng kasi. Kongoi ngobero ak Jehova. Kongoi missing. Abwoti ale yekitesetai ko tupchenyon Evelyn Tarus ko mamite yu rani. Abwoti ale kibwoti eng saet ako kimite eng wikit nenyone eng kamugetab Jehova. Ko notok atache Pastor Ng'etich siko kondoiwech eng lesson netai. As kongoi otokotin tugul asikobit ketebe kelikab Jesu yekinetigei lesson nebo somanetab somok. Ara king'olole rani akobo kimnatetab Jesu ne Itororot. Kokeketu eng kanetisyenyo nebo kitabutab Efesoek. Keker kele kinyakwamda Paulo akolichigei kanisani eng kenyisiek somok. Kokiba logoiwek chemyachen akokimit kaniset. Ako kinyekimit kaniset kotumdum mung'aretab emetab nganasetab Efeso. Kot koit kobit chemarget nekiyet nebo kwong'ut eng emonotok amu kibut mung'aret nekicham keboisie mising eng ng'alekab aldaetab cheptalelisiek, mising ko cheptalelit nekikisoe mising eng emonotok. Nebo aeng kokeny ko kiundoi kituyechin biik chekibwone bororiosiek chekibunu kebeberwek cheterchin chekokere cheptalelisiek cheichegei mising eng emonotok. Ako kinyakobit logoiwek chemyachen
kometo biik anyun saetab kanamonik ak dinishek cheteche kimin kanasanatak. Koywei anyun kandoik chekiako kobor eng mung'arosiek. Kokinyakoyek anyun keajem kobit chemarket koyach kewon Paulo komanda eng yotok. Ako kitun nebo let kokiwo Paulo akoi koit nganasetab Rumi ole kipkosire baruani. Kokikaikwai Paulo kole abi eng boroindo nekikerat inendet koek monjororiot ak nyalilda nekibun kaniset eng Efeso komanachi kotuitui banakab chechang akowektakei let. Ko kit agenge nekikorom mising eng emonotok ko ng'alekab kabelisiet chebo etunotet ak telunotet. Bitetab chi age tugul eng kimugulmet nemi ng'ony komugul kolosyigei anan kong'osyigei etunotet ak telunotet. Amache keker anyun ng'oliotab metit neking'olole rani eng kitabutab Efesoek 1 koitetab 19 ak koitetab 20. Efesoek yotok 1 koitet 19 ak koitetab 20 komwoe kole ng'ololi Paulo eng yutok kole somen yu ale asikobit onai ko kaniset kit neu oindo nesirtot nebo kamuktaenyi eng achek chekiyoni kou boisionotok nebo kimnatet nebo kamuktaenyi nekiyai eng Kristo Jesu yekingong'et inendet komong eng chekikobek akonet inendet kotebe eunyi nebo tai nebo komoswekab kipsengwetisiek. Eng ng'ony komugul konyolekei biik atkan kora kenai kele kim ng'o, ong'o ako ng'o netinye telunotet nesirtot kosir age. Kokasir sirindetab lesonini kole mi chito agenge eng kampunit eng emonieb Amerika nekikotech lorit neo nekim nebo kwong'ut. Lorit ne ngong'et kobunei sait agenge kong'ete Eldoret akoi Voi. Yani chotok ko kilometers 600 eng sait agenge negei. Yani kale wendi nusu kilomita eng sekondishek 6 ichegei. Kounotok imuchi kong'ete Eldoret akoi Voi eng sait agenge kokakoit. Kim nebo kwong'ut lorit nitok koyonye eng yon kerat mbar tanyisiek amu ki betusiek chikibo tai kotakeboisie cherokochen ak kikirate eik sikeboisie suleit akinde mosiget. Kokale nitok ko kiibei yani mbar tanyisiek ng'isiat chesirei 36,000 mbar tanyisiek chakirat sikoigei koechin ak kimnatet. Yani u kiboruit lorit nitok akoloboti nebo kwong'ut kou kalyele. Kotebutiet nyu ko kinyeker kabelisiet nekibeljingei biik boisionik Paulo kole amoche okuye anyun ko kaniset ole te telunotet ak kimnatetab Jehova nekikikonech. Amu atkan kora ko ngap kikatakemwa wikit nekisirtoi kele kimnatet nekikonech Jehova ko kristianik ko ngap kebendi kesomsoti kou biik chomitei ortinwekab inganasok kowendi kocheng'e amitwogik chakiwirta chakikure mapipa ako kakon ko kiptaiyatab kiptainik ako itinye milionisiek chekikesirun cheiboti kitabutab benki neitinye milionisiek ng'isiat lakini iwendi icheng'e amitwogik chekakiwirta eng ole konunyo amitwogik eng ole kiwirchin. Ko tebutiet asingokamwa kole maketab Paulo eng siretab ng'oliondoni ko kobwotyi kanisetab Efeso ole te kimnatet nebo telunotet nekikikonech nemakirokendoe kityo konetunotetab karisiek chekiyoe anan ko karitab maat anan ko ndegeisiek chekiyoe anan ko kimnatetab sokeiwek ako kimnatet neiborugei eng tuguk 4 chekang'alale. Netai ko ng'etietab Kristo Jesu nekiking'et eng oldab chekikobek eng kimnatet nekikochi Jehova. Nebo aeng ko katororenyi ak kayetenyi nekikitoror inendet eng ng'echeretab laitornatet nebo Jehova eng kipsengwetisiek kosir kimnatet age tugul ak telunotet age tugul eng ng'onyusiek tugul chemoibutyi tengek eng ng'onyusiek akot eng malakaisiek chekimoibutyo. Nebo somok ko kandaetab tuguk tugul chekikinde inendet kelutab kelyekchik ngot ko eng ng'onyusiek chemoibutyo ak emotinwek ng'isiat chetomo kikuiye ak kit age tugul nekikiyai
kinda tukul upa Jesu joto ngo kimnatoshek ngo laitornatoshek ngo kit age tugul akot kimnatoshek ab setani ko kikitar eng kimurtoiyot akot tiech ing keldanyi kou ye kikasho komwa eng kitabutab Taunet kole tun nyonei inendet werit nekesiche kabokoryo ak nyokotiech erenet kokes kebeberta nebo let ko kikiyai inendet kiyet asikobit eng kurititab Kristo ak eng kurititab kaniset keyai inendet koek metitab kaniset kounotok ingakya kiterter ak kitumdum kimnatoshekab kaniset ko kitonon Jesu ak inya komwa kole kakokeskei koek inendet metitab kaniset. Bas eng yotok ko maketab Paulo ko koker ole te etunotoni nekakikochi asikuno kaniset etunotoni tugul tindoi Jesu eng tebeishechu ang'wan kakinde tikikoikab Jesu eng uniform chechik. Yani ndomi military ndomi jeshi kotinye tebeinik ang'wan chekikikochi ko notok ko general eng army eng military ko kekochi kimnatoshek chutok kaniset inye ak ane. Tebutiet tos kibendoti kesaguninoti ak iywei anan kingen kele kikikochi Jesu bounatet ako kitupche ako chorwenyo ako kakonech kimnatonitok eng orititab Jesu. Ko notok amune betut netai kamwa kole saet ak kongoi. Amache ketebegei eng sautik chekisoe atkan kora ko tos une sautik kyok. Tos kibendi kesome kelen Jehova oye kitinye bis chekorerwech kamuktoindet toretwa lakwet nekakoima mutai ak tungwoin kerirchini Jehova. Ne nekimoche Paulo kikuye eng orititab sautik chu. Amache ketaune eng koitetab ngisoman kongete Efesoek 1:15 akoi 23. Tatkisoman kokeny eng Efesoek notok ikweri kongete 3 koitetab 14 akoi 21 kong'alale akobo kongoi. Kale ne Paulo korok amache ataune koitetab 19 ngotaune 15 kamong 15 agenge 15 kole amun nito anyun yekingakas akobo kayaneng'wong nemi kwenung'wong eng kiptaiyatab Jesu Kristo ak chomyet en tugul chetililen komatasis akoite kongoi akobo okwek amwaak eng sautikyuk ale ingokonok Jehova nebo kiptaiyandenyo Jesu Kristo kwanda nebo torornatet mirie nebo ng'omnotet ak ng'ong'utiet eng naetab inendet asikobit kokweng'okis konyekwak mugulelwekwak onai kit neu kamanutietab kursenyi makornatoshekab telunatet nebo borotenyi eng chetililen ak kit neu oindo nesirtot nebo kamuktaenyi eng ichek cheiyoni kou boisionik chebo kimnatet nekiyai kiptaiyandenyo Jesu Kristo yekingong'et inendet komong eng chekikobek akonde inendet anyun kotebe eut nebo tai eng komasta nebo kipsengwet. So tebutiet ne terchinetab saetab Paulo ak sautik chekisoe atkan kora. Kale netai amwoe kongoi ak amwok atkan kora yosoe alosu Jehova amu kit nekikwai eng orititab Jesu koyaibwech. Terchinet nokere eng yu kastoikyok ko ngap ketere somset anan ko rirek anan ko kakung'unyet ako kale eng ichek chekikokuyo miendo nekikeyaiwech Jesu koeku mugulelwekchok cheikosotingei kotugul eng kongoi ak kalosunet amu kit nekikwaiwech Jehova. Singot komi kit nekesome kesome eng kakesunetab tuguk tugul kokakilosu Jehova ak kemwochi kongoi. Komwa sirindet agenge kole atkan kora ole bitune kabutenyo kerirchini Jehova kemwochin ole te nyalilwogikyok kosir nekatakimwochin nyalilwogikyok ole te kimnatetab Jehova. Kale kakikuye keyotok nekatakimwochini Jehova ole te kimnatetab yomsosiekyok anan ole te chong'indab bunik chekasetiech ko kanyal kemwochi kaimutikyok ak nyalilwogikyok ole te telunatetab kimnatetab Jehova inendet. Amu yekimwochi ole te kimnatetab telunatetab Jehova
Kung mo indet amu makay mo ko para kay agit natet after natet di ba Jehovah ninyo. Kung nata mo na sa kasaraba ulong niya to kulit sayat pagumboy. Nga mo na ka ba tagay ganyo talaga mo kulit. Nga ke dire ko kuya sa utik agigit gityo na gitse yai mo waksay. Aro di nete maybe sasi tayo ayo misya akos pala. Nga bot ke utie ka sasi o misya ngo ila hal sa. Oh, ila na totoo so ano namete. Kung kapagwat wala ka arang ka mo ito. Gasa bujo at wala kang kasagin na manaji. Dato ko dito sa me kuno ko kalau ngomong hindi bang ko taka masa. Gasa bujo at dato ko dito. Kung kasi bubujo. So, kahit sahit kurot kityo na kita sini ya. Ngi buat ko no. Bame buat ila nga po tilang kasawa ko yun. Mutailen po to alamin naman. Kung kalalakin ni Kimnatetab Paulo. Kung giyak sahit nabuka manu natuloy ta ag lumayuat na basarita Christian natin. Amonat sahit kityo na gisom say ako sahit na bagumboy. Natam na sa among Philippic Paulo kole. Ingko na sa mutik kwa kumata gumboy. Tatyo ko na ako magalian na sila babuyet. Ingko yung sa mutik kumata gumboy. Siya sa akin sa manut siya. Nito na yung setan ko imag ako ko di Jehovah ko kaske. Tatyo kaya wala sa utik siya amugi ko sa kaya Jehovah katul. Ako tawag man Kimnatetab Jehovah nguritin niya. Kaya lagi ko na Kimnatetab telo natet engun agsangwet amuri tetap Jesu. So amen yung jayagan na kumata Paulo and kaya kumboy nga sa kanetinda ni Rubey as mabit ko kaya bertan na isubi. Kongo jamana gab Jehovah ibendi ginetti gen gabe bertane subi ko gabe bertane subi ko ndo bojo matatu mo yagulen kebendate ga guyet ne bunu tawon miriyet ne tilil ngalionde ni jamana gab Jehovah kom ngawe agoba kaman ni tap tawon miriyet ne tilil ngori tab ache kristianek kamo yi bayti andani ko lagi ga sarwe engindo en Jesu Kristo magi muji gu yangal yantani agane kaman ni tap Jesu Kristo sabana kyo got ko magni tawon miriyet tab Jehovah aso bet ko guyewe egna tagi komo ay kitabu tab korindo ek netai aye ngoite ni tamara gangwan komo ay ngaliot nuni kale eng tamara gangwan mata ji kita ne mi eng atepta borto tugu ke patawon miriyet tab Jehovah amu perverindo engnendet atemene kobesho tugu jota amu manok sing eng borto amuna oxy eng da miriyet sore so tugu gab Jehovah komo guyo jitani miteng borto agotam tugu gab Jehovah kono oxy perverindo eng jitani miteng borto amuna oxy tugu gab Jehovah eng da miriyet eng notagi kegere eng betune matatu ngalia tab sae tabulo ko so din kristianek kono gonyor tab miriyet tab Jehovah nemu jugo gaji ga guyet asabit ko guya agoro manutiet ni ge gibsang gut ago basarune tab chito ngin go Kristo nego me eng murto yo tago baje komut ke tay tab miriyani kangala kitabu tab beso ga genga itini tamana ga naga go soman wit witendo no pasta kuso mani eng goberte na batai komo ngaliot gurganata nouni eng tamana aglo komo golle amu nita ganyon kinko ga gogas no sorry kaiti ni tamana glo magire beso ega genge kaiti ni tamana glo okay kale ko mata sis aga ito gongay agwa kwek aga mo eng sauti kyuk ale ingo gona Jehovah na bagutayande ni Jesu Kristo kwanda na ba turor na tet tabin miriyet mangam na tet anga ngutiet eng na tabin endet sorry yeah so
Kangalalwech kitabune lesoni kumwawech akobo ng'aliotab tamirmirit anan saetab Paulo. Yekingokas akobo kayanet nebo chetililen chebo biikab Jehova, komwa kole matasis amwa kongoi akobo akwek amu boisiet nekakonok Jehova okuye inendet mising oretab tamirmiriet. Kamwa eng 17 kole ingokonok Jehova nebo kiptaendenyo Jesu Kristo tamirmiriet sikobit kokonok tuguk aeng, sikobit kokonok ng'omnotet ak nesirei kokonok ng'omutiet eng naetab inendet. Tamirmirietab Jehova kokonech ng'omnotet. Ng'omnotoni ko kikuye akobo Jesu anan tetutiet nengindet kipsengwet akobo sarunenyo asikobit kebwonji Jesu. Ak nesirei kokonech kora kong'ong'wech mising kenai akobo Jesu Kristo ak ole kimuchi kebwonde inendet ak kokuyewech sirutik chetililen. Iyoni Paulo eng kitabutab Efesoek 1:13 koyoni kole koyekakisoman eng wikit nekonye kole yeitachi Jesu itache tamirmiriet netilil. Ngitach Jesu ko eng kasaratak koketach kora tamirmiriet netilil anan kendoi tamirmiriet netilil nebo ng'okset keng'ochin koekinet ng'okset. Koyekakeng'ochin kotestai tamirmirioni kokuyeun akonetin kotkote konyin ng'oliotab inai akobo Jesu mising ak sarunet nekikinyoru kobun Jehova. Eng nitok ko kasaetab Paulo kole konyor kristianindo age tugul tamirmiriet netilil nebo ng'omnotet ak nesirei ko nebo kokuyewech mising akobo kenai akobo Jesu. Ng'oliot nebo aeng nemeche Paulo kenai ko kenai kole achek ko kiborotetab Jehova. Makele kityongon kikibor kekemwa wikit konye, lakini kibor kipsengwet akobo achek kingosorwech ak kiyar sarunonitok koek borotet eng kipsengwet. Ako makibokei achek kebo Jehova, kiyautikab Jehova ako ki lagokchik achek chekikowalech anan kikoalech eng korotikab Jesu akokurene lagokchik kebwa keeku werik ak tibik chebo kaplaitoriat chebo Jehova chekialech eng Kristo Jesu. Ng'oliot nebo somok nemeche Paulo kenai eng kitabuni ko kenai kele kibo komonut kot mising eng taitab Jehova. Notok mwoe akot bukuit kong'alale akobo taritikab soet. Kole okero kale morwoch akobo mutai ole kiame ne. Kale taritikab soet komakolei amakesei. Kale tos ibo komonut netya, tos mebo komonut kosir taritiet nebo soet neimuchi kwamis eng koskoleny ak karon akong'ete akwomisie amakolei. Kotamne anyun chito nekiyai Jehova eng kergendenyi. Kale Paulo meche konai saetab Paulo eng kitabuni konai chito akobo komonutiet netindoi eng taitab Jehova. Kole kicham Jehova chito akokochi chito sarunet neinegei amu bo komonut kimugulmet eng taitab Jehova akomeche Jehova komutyigei amu lagokchik. Kang'alalwech eng nebo let eng Monday kole mache Paulo kokoshigei chi inegei kit nekikikochi eng Jesu. Yeikuye anan yeitach tamirmiriet netilil nebo Jehova kokonin notok itestai ikuye ak iro ile kaka kit nekiaun kipsengwet kobo kwong'ut nemanyalu imete kasarta nekikikonin itach Jesu konyor itab sobeng'ung. Nemanyalu imete kasarta ikochi boroindo shetani konyo kochut toriting'ung katikati neng'ung ak Jesu. Eng notok yeikas anyinyet nebo sarunet nekiyai kipsengwet akobo inye itochi tamirmiriet netilil amakoi ikochi nafas shetani konyo katikati amu tamirmiriet netilil kokonin kimnatet asikobit otebi ak Jesu ekosiek tugul. Chi nekikochamcham Jesu ak anyinyindab Jesu kochame kosyai kotugul akotuny kosom Jehova konyit tamirmiriet netilil asikobit kotestai kokuyechi konai mising akobo Jesu Kristo nekinyo akokonech sarunet eng oretab meet. Eng nitok chamanekab Jehova kebwa betut nebo Tuesday neng'ololi akobo kesich amtaet eng kimnatetab ng'etiet. Kingonyo Jesu Kristo akome eng murtoiyot ko kinyokome asikobit koek tongoniat nebo ichek cherutos.
Kinyo komme asokobit koek katerterishet eng shetan. Kinyo komme asokobit koisto pistoet ako isto tengekto. Eng age tugul leyoni konyor sabondab koigeny kuimwa bukuit netilil. Eng nitok kekere kole nyolu yeki kristianik keamdoi tugul kimnatet nebo ng'etiet nebo Kristo. King'et kong'et Kristo ko king'et asikobit kenyoru kebeber eng ng'etionitok akichek asikobit keeku lagokab Jehova chekakeech keeku chelelachen eng tamirmirietab Jehova akebendate lapkeiyenyi ekoshek tugul akoi tun keker Jesu koweksei nyokomutech kebe kabarak kipsengwet. Komwa Efesoek 1:20 komwa ng'olyondoni kole nekiye eng Kristo yekingong'et inendet komong eng chekibek akone inendet kotebe eunyi nebo tai nebo eng komoswekab kipsengwet. Kale nekiye eng Kristo, ne nitakiye eng Kristo, kiyai ng'etiet eng Kristo. Ng'olyondoni kale kesiyem taet eng ng'etiet nebo Jesu Kristo. Nekiyai Kristo inendet ng'olyondoni kikitoi ng'olyondoni ng'etiet yekingong'et Jesu Kristo eng kererit. Kale kekure anyun keib kebeberta agenge nebo ng'etioni yekursei lesonini kokurech achek tugul. Ng'olyondoni ng'etiet kokochin kristianik tugul kamang'unet nebo sabondab koigeny. Konech akot kamang'unet nebo nesirei kererit. Simakibwat kityo kele kaka sobonwekyok kobekyin kererit ako makomi kitai. Mi biik chechang eng kureretab asista cheibwoti kole yekakoru chito eng meet kokakokeskei amakomitei kasarta age tugul netokomuchi kosob. Komi biik alak chelen yekakoru chito anan yekakome chito kowalak akoek teta, kowalak akoek tiony age neter. Lakini echek kristianik kikuitosi eng tamirmiriet nekakonech Jehova kenai kele yekame chito kokaru kokany ng'etiet nekikiamdoi tugul ng'etioni nebo Jesu amu kime akong'et. Kokot akechek anyun chekisoptosi ko yekimeye kokakiruiye kikany ng'etiet nebo tun yekacheriaket asikobit ketoroigei ak Jesu. Eng notok keamdoi ng'etietab Jesu eng oret neinegei. Komwa kole Korintoek netai 15 koitenyi ko 14 komwa kole ngo kimaking'et Kristo kobuch amdaenyo mwae Paulo kole kamtoiwok akobo Jesu nekime akong'et. Yeityo komwa kole ngot ko kimaking'et Kristo kemeche kemwoe kele buch amdaenyo ak kimeche kemwoe akichek ko kirubinik kikonech Jehova keng'ololse tugul eng oretab leson kelechok buch amdaenyo ngot ko kimang'et Jesu komami maana matile kiamdaoni. Lakini kimeche kemwoe bikyok kele kiamdoi ng'etietab Jesu nekime akong'et. King'et Jesu ako ngot ko kimaking'et Kristo komong eng chekibek koek tongoniat nebo ichek cherutos kokakabuch akichek in kayanenyo. Kero buch kayanet ngot ko kimaking'et Kristo. Lakini kiking'et Kristo komong eng chekibek akoek tongoniat nebo ichek cherutos. Kiek netai kele tongoniat ko netai. Kiek netai eng ichek chekiruiyo akong'etyo. Eng achek anyun chekiamdoi chebo ng'etioni ketinye kamang'unet kele yekiruiye eng emoni keng'etosi keng'etyini sabondo. Ak yeityo Jesu kotekesoptosi ketokoste ak ketoroch inendet eng soet. Kikuitosi ng'olyondoni eng ng'olyotab tamirmiriet netilil. Kale kikotebi eng taitab Jehova Jesu Kristo. Kale king'et kale kwo kotokosta kipsengwet akotebe eutab tai nebo Jehova kwanda eng olimbo kipsengwetishek. Eng notok chamanekab Jehova ko yekakiyan Jesu Kristo kesich tugul keib kebeber keeku kebeber nebo ng'etioneb Jesu. Ak yakeng'etye ko kiking'et Jesu akine akemut akotebi eng oldab eutab tai nebo Jehova. Kale ketebe akichek eutab tai nebo Jehova kwanda. Ameche kiro eng kitabutab Efesoek 2:6 notok nekitore Efesoek 2:6 kale
ak kiingetech koboto inendet ak kikonech ketebi koboto inendet eng komoswekab kipsengwet eng Kristo Jesu. Kikingetech koboto Kristo kaka yekitach inendet kebeku ak kesopche koboto Kristo kesich tugul yamtaet ak nesirei kale ketebi koboto inendet eng komoswekab kipsengwet. Kinget Jesu akotokosta kinde kotebi komoswek chebo kipsengwet. Eng achek akichek yekakesich yamtaoni kakikuye eng tamirmiriet ak ketach Kristo kesich tugul yamtaoni kieku agenge ak Kristo ak ketebi koboto inendet egoshekyok tugul kesoptosi agoi tun keker inendet yeweksei nyokomutech kebe kabara kipsengwet. Ngondoiwech Jehova eng kainetab Jesu atache kiboitiot nerubei. Karibu Lilian. Kongoi Ramaro. Abwati ale asubiri kelyekuk kelyek cheechen chekautaune ko asome Jehova ak tamirmiriet netil sikondoiwa. Kaimwa ng'olyon neketiny ile tebe kiwo Jesu kotebe kipsengwetishek akotebe eunek yani eng eutab tai nebo Kamuktaindenyo. Leso nebo betutab ang'wan kong'olole akobo Kristo komi barakutab kimnatoshek tugul. Ko abaibai mising engenai kele Jesu komi barakutab kimnatoshek tugul. Ako eng yu kale Paulo kokibaibai akine kokanai kotepche Jesu ak kwanda eng ngecheret nebo laitornatet. Eng oli America abwati ko ngeyai election komatuitos yani president nekomitei ak nekanam ngecheret. Istogei nekomitei asikonyonin age. Ko ngiro eng bukuit kole koki Daudi ko eng werinyi kokinam laitornatet. Maimukaksei kotebi tuwai lakini kikere Daudi ak werinyi kiek laitorinik tuwai eng betusiek chemite yo. Ko ki amune sikwai Daudi kounoto amu kitokoming'in werinyi kokimeche konet ole kibetitoi bandab tai. Kwanyun eng kwanda ne Jehova nenyonet ko kiikochi Jehova king'et Jesu nakakimwa Aramaro kole kiking'et Jesu. Ko kiking'et Jesu akoi kirwo barak kipsengwet akotebi. Kale kitebi eng barak kipsengwet akotinye baunatet koboto kwanda. Ko Jesu kotoror kosir ichek tugul. Kangakere angot eng kitabutab Kingeresa kokamwa ng'olionoto kale yani neimukaksei koek kimnatet age yani baunatet kobou baunatet agenge nekikere kele memukaksei eng ing'onyuni kemite lakini kiborwech Jehova kole kiikochi Jesu kamuget. Ko acheket kimuchi ketoror Jehova mising amu ngeker kele ngotko ka Jesu nakiking'et akotinye kimnatet, tinye baunatet neunoto nekikikochi eng tai kounoto ko nesire boiboen mugulelwogik chok netya amu mami kiy netumtume. Kokaker Paulo eng yu biikab ebesoek chekika amu kichang tuguk chekiyookse eng yu kiptamirmirik. Kokeborwech kokisoman akot eng wikit konye kitabutab boisioshek 19 ako ketaunet 11 eng yo kokale kiyai Jehova boisionikab kimnatet cheter eng eunekab Paulo. Kotko kiipchi chemyandos kitambaok ak angok chekingotiny bortanywa kosopcho. Kong'ete anyun biik alake kole ngotep akichek ketyem kiro kit nooksei. Nyokomwa eng yu kole koboisie kainetab Jesu kole kokur age koistochi kiptamirmirik chekikakonam kolechi istegei. Kokas shetaninik choto kimite chito kole ong'o akwe ki angen Paulo ak angen Jesu kong'o akwe. Kokityet kabisa bichu kai ip komanda kale kiumionso kot koba yach eng korkorwae sang.
Kimnatoni kakinyorchi Paulo neimuchi kotiny nekiboisie Jehova nengotiny chito akot ngoriet kala akot kitambaet inegei nekitinye kole kokasopcho ko kimnatetab Jesu netindoi. Keker eng yoto kele keboiboe Paulo eng kimnatetab Jehova nekiikochi Jesu Kristo nemaikochi kole koechen kokale eng yu Jesu komi barakutab kimnatosiek tugul, kimnatet nekikiyai nekiking'ete Jesu. Ibwat king'et Jesu nekitumtumgei eng ng'onyut ipkomong biik alake kong'etyo. Kimnatet nemami kiy neitononi, yani ngele earthquake kele kakikasyi un lakini ki kimnatet nekikoromit ako noto netindoi Jesu. Ko kimnatet nekonech acheket keker kele eng kimnatonoto netinye Jesu ko nekitinye sikenai ko kakikil biikab Efesoek amu kimitei kiptamirmirik chechang yutok emonitok kokakeker kele kikiyoe akot mung'aret kot koite imuchi kotoi kelyon kemuchi keweke let kisup kiptamirmirik chemakikere kele kataunegei ano. Abwoti eng kapkasi siku hizi ngemitei kokecham ki ikliken chekikure emoji, yani ibolechigei ngakoi kiptamirmirik tuguchu kechome, yani icham konyo age nekaek chemasi konyo age mitei kijanayat age netinye kolecho alechi ne koroi itindoi kende koek kaineng'ung inye. Kolecho ni koboru kole tindoi kimnatet. Kolecho imuchi iker ile taborbur anan iker ile atindoi kimnatosiek yani choto bo kiptamirmirik. Ibole aker asalechigei nga kikoit yutok keter yutok. Ko noto anyun nekekere kele akot akichek ngemi kanisa wakristo eng saitab korake kemeche kikweny ng'oliotab Jehova akeker kimnatetab Jehova nekangomwa pasta kole matkebe kot ketobatosi nekatakimwoitoi kemwochini Jehova tuguk cheimech akemwa kelechi Jehova kilosun amu kimnateng'ung netindoi Jesu nematumtumechu ako notok netun koit Jesu akot ndait betut nekakiruiye akiru nematianit. Ruondo nebo meet ko matia ngot itindoi kamuketab Jesu nekitach eng sobondang'ung. Asome ale ongetach Jesu ne noto nengoweksei kotwek kale ngotwek eng soet. Ibwat soet kipsengwet nengap kinyoli kole koloo nea. Ko yetwek eng kutinoto ak kimnatonito nekakile mitei Jesu eng barakutab kimnatosiek tugul. Yekatwek kong'ete age tugul nekitach Jesu komaru eng kenyisiek chekikitoune olimbo kap Adam akoi ra anan akoi koit Jesu kong'ete kwanyun tupchosiekcho. Ongebwat akosoman eng yotok amu chang kitabutab Efesoek yotok amu wendi Efesoek 1:21 kotesetai koborwech ng'alechu. Asome otesetai osoman ako mising kokibwat Jesu asikobit kokonech lapkeiyet ne noto simamutai konyo shetani kot koit kaniset orit akewalake kisup kiptamirmir. Ko notok atoche mwalimu nerube. Kongoi Lilian. Kimi kanetisiet nemie nebo Paulo. Ko yekakekas eng taunet ko kamwoiwech Paulo kokimit sobetab kristianatet. Eng betut nebo ang'wan kong'olole Paulo Jesu netugul eng kaniset. Ingisoman barwetab Paulo ako mising kitabutab Efesoek kong'ololi Paulo kokimiti tilyandit nenyi ak kayonindet nekeyan inendet. Kakekas komie eng yo eng kanetisiet nekatai akobo meetab Jesu. Ko kakolal lautienyo nebo tengek. Kakolal kiy age tugul nenyo
Sikose komwoe kole Jesu eng tugul koboru kele mami kiy eng kebeber nebo sobet nebo chi eng kabutenyi nebo tai kong'ete kebut sigindenyi Adam eng taunet. Amu eng sobetab kristianatet komi kurgotik oeng'u chu kocham kesomoni ako kimi maunatetab Yahudik mising. Eng kitabutab Tienwogikab Kalosunet 110 kaitenyi ko 1 komwoe ng'olyondoni kolen amu maunatet nekibo lagokab Israel ko kikere Jesu eng oret age. Kamwa eng ng'olyot kocham koimegei biik. Kamwa ng'olyondoni Daudi kole kalenjin Jehova Kiptaiyandenyu tebe eunyu nebo tai ako ait bunikuk koek ng'echeretab kelyekuk. Yo ng'olole surutitab Jehova katebe kale kilenji Jehova Kiptaiyandenyu. Eng Gereza komwoe eng oret neter. Le eng Gereza the Lord says to my Lord. Kikoimegei biik kole ng'o neng'ololchin Jehova? Ng'ololchin werinyi Jesu. Kokure Kiptaiyandenyu. Ngokure Kiptaiyandenyu kokende Jesu ng'echeretab torornatetab kimnatenyi. Ma Jesu kominit, ka Jesu kotororit. Akamwochi kolech Kiptaiyandenyu, kamwa kolenji kole kilenji Jehova Kiptaiyandenyu. Kande tuguk tugul kelyekuk. Kanam Jehova kimnatoshek tugul chekikotumtum sobenikab biik kong'ete Adam. Akinye kotumtum Adam oindet. Akomaluch inendet akomas koibe kimnatet. Kokingoibe kimnatet kobe torornatetab Jehova nekimi Adam. Koek Adam achingor. Kokingomeng'is Adam komi achingor koboru kole karibgei kocheng sogek imandanyi sikobit kobaibai age tugul nemite kelutab kimnatetab oik. Kang'alale Paulo eng yu nekamwochi kolech Kiptaiyandenyu kande tuguk tugul euneguk sikobit isoru sobetab chi nekeyonin akotach muguleldonyi akotach muguleldong'ung eng mugulelwekwak. Kaip Jehova kipsengwet konde werinyi. Kong'et werinyi ne Kiptaiyandenyi Jehova nekergei ak Jehova koib torornatetab Jehova eng oretab werit. Sikobit konam Jehova sobondonyi eng werinyi koyopchi werik cheiyoni werinyi. Amache kenam yutok kabisa amu lesonit namwoe ko tugul eng tugul kokaib kipsengwet korik akoit emoni. Simakeiwei Jehova akeorokendoi akekere Jehova koek bunyot neborech. Konam Jehova kimnatenyi konde kimnatetab Kiptaiyandenyi ne Jesu. Konyo Jesu eng oretab tilyanditab kipsengwet nebo koming'inetabgei. Kesich kou lagok alak tugul chekisiche Adam. Kisiche kotindoi neregek. Kisiche kwame rubet. Kisiche kotindoi kasetab myat. Kisiche chi age tugul kotindoi bunyondit. Kolach Jesu kiyoto. Sikobit kepchei sobet nebo kipsengwet akenam kimnatet age tugul nekikoterter Adam koib Jesu akoi kimurtoiyot. So meetab Kristo ko meenyo. Meetab Kristo ko nyoetab kat nebo tengekwokikyok. Meetab Jesu eng kimurtoiyot ko baunatetab kipsengwet nakitach. Kokingome Jesu eng kimurtoiyot koyata kipsengwet. Kakolipan melekto anan kakokoito melekto nebo tinget. Namwoe eng Romanik 6:23. Melektab tingik ko meet. Kola Jesu tugul kakonde Jehova kimnatoshek tugul.
konam kimnatetab setani nekikokiturune kipsengwet, konam kimnatet nekiterter Adam amu tengek, konam bunyondit nebo ng'ogi nemi korotik, ngichame angomechame kesiche lakwet eng ng'ogi koib Jesu noto akobukto ng'emurtoiyot, konam Jesu tengek ne tikityotab yoitiet age tugul nemang'une ki age tugul neya koib akoi ng'emurtoiyot, koib Jesu bistoet nebo tuguk chekingen kele yani akoetan kiyoe, koib Jesu akoi ng'emurtoiyot, koib tugul Jesu eng tugul, koisto kimnatetab setani eng ng'emurtoiyot. Kungakoisto kimnatetab setani eng ng'emurtoiyot kole kipsengwet kongoi kiimenit emet kong'ete sait 6 saishek 3 akoi sait 9 komi Jesu ng'emurtoiyot. Ko ngomi saa 9 kole Jesu eng rirek baba konyil 3 kalya sibakakta. Rirekab Jesu kokoib baunatetab tugul akonam baunatoshek tugul chekikoim biik ko kanamonik, ngo chepsokeiot, ngo bonindet, amu simakikonye bonik, makikonye chepsokeinik, makikonye bondit, tuguchotok tugul kikoimech ak kikworoken angot ikere kristianik alak chakoimgei korwoi akocheng'e oik, ipkocheng'e chepsokeiot sikocheng saketiek kele mi chi nekokoimin eng yu nyokonde kurget yo, komi age nekebututoi sikong'ututoi eng yobo kitanda komututoi eng yobo meset amu kakoule setani nam nguni koek chito otwogin nebo oldab oik kole Jesu koiste chotok tugul sinyoru katiaknatet simainyolili simaiimegei koek Jesu tugul eng tugul. Komwochi anyun kole kaniset komelen kaniset nekikitech, kaek Jesu tugul eng kaniset amu kingakotar Jesu kong'et eng betut nebo 3 kotokosta kipsengwet. Tokostaetab Jesu eng kipsengwet ko manai ale malai komie amu kikikere kotokostoi. Kale koba malaikaishek oeng'u akole biikab Galili amune sionyoli barak kuni, Jesu nakakoker kowendi kotun konyone kounoto. Kokingoit Jesu baunatetab Jehova amu kikolech kande kelyekuk tu baunatet age tugul. Ko betut nekikitorori Jesu kotebe ng'echeret nebo laitornatet kokerkeit ak Jehova eng kipsengwet koyok Jehova tamirmiriet. Kingetach kityo Jesu eng kipsengwet nebo torornatet ak kalosunet kotumtumgei kipsengwet akotumtumgei eng emet. Kerongyi alak malaik chekimitei eng betusiekab Pentecost, kerongyi tamirmiriet eng kalenda nebo lagokab Israel ko ki betut nebo konom, betut nebo katiaknatet, betut nebo Jubilee nekikityochi otwogik ak ki age tugul nekikairat akilecho yie kaiwe banda ko kiborgei kakotoror Jesu eng etiet eng betutab tai nebo wikit kotagach Jesu eng kipsengwet, kerong tamirmiriet, kerongyi kaniset ala malaik ak biik chekimite kibagenge 120. Ko kingonyor kimnatet nebo tamirmiriet komanda kirib Jehova kaniset. Ko ribsetab kaniset keribe kaniset eng bunyot amu kakonde keldebeshaikchik kimnatoshek tugul. Konyo tamirmiriet sikoterterwech tamirmirik chebo oik chekikoimech, chebo chepsokeinik, chebo bonik, chebo biik cheyachen konyek, ne ngokerin kokikoyait, ngoker lakwa kokikoyait, kokinyokoterterwech Jesu chotok tugul koek Jesu tugul eng tugul amu kakokonech kimnatet nebo tamirmiriet. Kole Jesu anyun sikoribok ng'alechu amu kaketach tamirmiriet ngokasak saeng'wong anyun. Ngoek saeng'wong nekosokse eng taitab Jehova eng sait age tugul sikobit konamak tikityotab kipsengwet ak mugulelwekyok. Ngobusi Jehova kebustosi akichek eng inendet. Ngosobe Jehova kesobe eng inendet. Ngowendoti Jehova kebendoti eng inendet. Ngoyoe kiy Jehova keyoe tugul eng inendet, makeyoe kiy komami Jehova. Ko inendet tugul eng tugul. Kokaibwech anyun kanetishoni
nebo wikit nebo oeng nemwoe kole kikobek tugul amu kikobek tugul ko muswek chi nematomo kotach Jesu kekure musyot mi meat sabek chekuu chi nengololi lakini eng taitab Jehova kekere kikome kokanyo kokonech Jesu nyo kamang'unet kele kristianindet ak kaniset ak kipsengwet ko agenge mebestosi Jehova ak weritnyi ako mebestosi weritnyi ak kaniset ako mebestosi Jehova ak kaniset inendet ko tugul eng kipsengwet tugul eng achek tugul eng kaniset ko kim kaniset amu Jehova kim kaniset amu Jesu kim kaniset amu ki agenge okaribe kaniset kole mat kebesyo anyun ingemeng'ishe ko ki agenge kotitindoi ki neng'wan akobo tupcheng'ung kotokomi kimnatetab oindet kinye neibestosich amune sikechomchi oindet sikebeshe kechamge eng kanisa kechupkei kepcheigei kenyoru king'wan kenyoru keng'wekta tupchoshek chok keyai boisietab setan eng kanisa akale Jesu tugul eng tugul amu kakonyo tamirmiriet konam kipsengwet neloo konyor korito mugulelwekyok ko ngoek kaniset agenge koek kipsengwet agenge kechobege anyun keker Jesu kenyone nebo oeng ko yekikesu komi ngoliot agenge nekanyoru eng yu eng kanetishoni nekamwa kole mi tienwogik kipsengwet ketach Jesu kingaketach Jesu eng kipsengwet ko kitienso malaikaisiek eng kutoswek chemwoe kole kikoterter kakiterter ng'o kakiterter oindet ak kimnatoshekchik makotindoi setani kimnatet koterter kristianik achek tugul chekikeyam Kristo Jesu ko kikekonech kimnatet kebounishe koboto inendet eng kimaswekab kipsengwet olin kemi ng'ony ingesoptosi eng emoni kesobe kiptamirmir kipsengwet atebenyo koek nyamdutik chekose biik akong'uu sikobit ngoendoti biik ko kekere Jesu eng achek komwa kanetisiet age kole betut nekoro Jesu eng kanisa ko kakotok kochopkei laitoriat Jesu eng oli amu kakoker bortonyi ko kakotok eng emoni koker boisiet eng olin akonyokomutech eng emoni ne anyun nenyolu keyai koi kristianindet len rani nguno mamutai ikose ng'oliotab Jehova nguno muguleldong'ung chopkei kochi boroindo inendet kobounishe kochi Jesu kotebe muguleldo sikoek tugul eng neng'ung ngimeche ibwat ki imwochi Jehova ngimeche iyai ki imwochi Jehova nginerech imwochi Jehova ngomi ki neng'wan nekakeimin imwochi Jehova ngoek Jehova tugul eng tugul angakemetochi tugul eng tugul konam baunatoshek chik tugul kotebe keldabeshaikab eut kelyekchik akotoror kainenyi eng mugulelwekyok keeku otwogik chebo Kristo otwogikab kipsengwet chesoptos akakosop Jesu eng achek kenyer baunatetab Jehova ngobirok Jehova bikyok lesonini kobo komonut techech akoteche akine atindoi kamang'unet ale yeikose ng'oliondoni kotororokse kainetab Jehova akolosulok betut eng betut kongoi mising ngoribok Jehova ngondoiwok eng kainetab Jesu mangen ale tos mi chi netos tes ng'olio agenge sikobit kesa anan kosoe kotugul komakele ketebe kutundo kot kochur anan itebu ng'ony kot komabir anan mayamishe lakini kole keeku chen betut age kotinye melelda nebo komwa kongoi akocheng eng kakiletabkei imuchi konyor kalosunet neilosu Jehova eng kit nekakwachi inendet itu komi chito nekitun somani sirutik komwoe haleluya ilosunot Jehova okel ne chichi kila koimwoe haleluya ak kenam kekerchi korkoret ak keistoe Bible ak keistoe tiendo ak keistoe kit age tugul ak kikochi kitabu nekibo biology kosoman ngetomi katikati kole haleluya kile ne kole kitabuni mi nyanjoshek cheloen kilomitaishek 100 kilomitaishek 10 kwa ng'ony
Akala kile mumbai kikinde tenge kwake kule teola. So mati kuma mikita ka tukul ijenga kutijo be kuna chap imwaji jogo kungui akilas nene. Amu kunin igu yorte kimnatet motelu nate. Au kunin no kai aske tu ta tu la yugo na chap ijen baraita. Di mwa no imwaji jogo kungui akimwaji tu jetana maja kanaki. Awar ka baro ilu kwaja. Jen nyaindo akelu nate. Yang una ya sa ke Kongoi pastor, kongoi missing. Matakasa komie lakini kongoi ne kora amu kai moiwech. Kongoi. Ngu kaya kesa sege tumakomiji ni mwangolio. Kongoi sanyu. Itororin kiptaiyandenyo laitoriatab Kipsengwet amu ng'oliondo ni kakisoman eng kitabutab Efesoek. Paulo kosire ng'wonindo komi korkoret. Ko kisirchin kristianik chu achek. Nekitindoi melelda no eng betusiekab sobenyo nekauit, betut nemakindoi kamang'unet. Kongoi Jesu amu itugul eng achek. Itugul eng mugulelwekyok, itugul eng kayanenyo. Iribe kaniseng'ung, iribe kristianik eng tokwek tugul chebo ng'ony. Ng'oliondo neblesonin ko kemutech keker Kipsengwet ak keker wering'ung koketoror eng Kipsengwet sikobit konam baunatet ko laitoriatab laitorinik ak kiptaiyatab kiptainik. Toretech Jehova ak lesonini kosikyok tugul chekose eng Kalenjin. Eng kebeberwek tugul kesome kele ngoyat eng mugulelwekyok sikoek barwane Paulo kanetenyo eng ra nemuchi komutech keker baunateng'ung ak keker Kipsengwet. Tebi kobotech ndoiwet eng sabatoini kibendi akosulda tetutyoni eng achek tugul somanik chekisomani ak chekikose eng YouTube. Kolasuna kaineng'ung ak ketororin eng kainetab Jesu ne kiptandenyo. Amen. Amen. Ameche atach chi tugul eng wikit nenyone kemite lesson ketou lesson age nerube ko otogotin ako kochi biik alak kokas chetom kokas. Kitesetai kondoiwet tamirmiriet netilil eng kainetab Jesu kenetkei ake sikobit kokas chi tugul nekose kutwetab Kalenjin. Ko kongoi missing oba YouTube ako subscribe singe posten onyoru lesson. Asi onyoru nakilen like ko sikenai kele omite yoto. Ako omete tebutiet ometochi yoto sikewalu tebutiet noto. Ko kongoi missing koberurok Kiptaiyat.